Wahenga wamesema hivi, haraka haraka haina baraka. Ni kweli mtu anapasha kungoja, na pia wengine wanasema subira ni kitu cha maana sana, ila kuna watu wenyewe wanangojeshana paka inakuwa jaribu. Tangu ulimwambia huyu fiancé wako takuoa, leo iko miaka ngapi? Ngoja. Tangu uko na mke wako ulimwahidi kama utamununulia nguo, leo inakuwa siku ngapi? Ngoja. Na tangu ulimwahidi mtu kama utambariki, na leo inakuwa siku ngapi? Subiri. Kwa kweli ni pale wamoja wanasema ngoja soko mtu alikosa mkia. Usimngojeshe mtu mpaka umkatishe matumaini. Usimngojeshe mtu mpaka umfanye sawa vile mwenye iko anangoja Yesu mwenye atakuja na hajafika. Umngojeshe mtu kwa muda ambao mwafaka wenye kukubalika, na kisha utende yenyewe uliahidi. Timiza yenyewe ulimngojesha, mupe yenyewe ulimuaga, mpatishie, kusudi asikie na yeye raha ya kuwa. Basi acha kumngojesha mwenye uko na mngojesha mpaka anachoka. Acha kuchokeshana.